Moj prvi sastanak sa ministarkom Irenom Vujović bio je u vezi deponije Stanjevine. Rekli smo da moramo da okrenemo potpuno novi list u oblasti zaštite životne sredine, da moramo da se bavimo mnogo više životnim pitanjima, pitanjima koje se tiču svakodnevnog života građana Republike Srbije i najbolji način da počnemo tako da se bavimo zaštitom životne sredine je rešiti deponiju Stanjevine. Deponija Stanjevine u Prijepolju je bila višedecenijski problem stanovnika Prijepolja, ali ne samo to. Bilo je višedecenijsko ruglo za sve nas u Srbiji, ogromna sramota i svako ko je prolazio tim putem, a na kraju krajeva mnogo je takvih ljudi iz zemlje iz inostranstva, mogao je da vidi naš odnos prema životnoj sredini, ali i naš odnos prema građanima. Ja sam u prethodnom mandatu kao predsjednica vlade dobijala mnogo pitanja od poslanika iz ovih krajeva u Narodnoj skupštini Republike Srbije kada će se i kako rešiti deponija Stanjevine. Dakle, to je bio prvi sastanak i rekli smo ovo je projekat koji je signal svim našim građanima da se na jedan drugačiji način bavimo zaštitom životne sredine i ovo prvo moram da rešimo. I želim da se zahvalim i ministarki Vujović i čitavom njenom timu zato što su to zaista na najozbiljniji način shvatili i zato što je to praktično prvi projekat koji smo komplet završili u mandatu ove vlade. Rešili smo deponiju Stanjevine. I kada smo obećavali i kada sam pričala u Skupštini, ja zaista ne verujem da su nam građani verovali. Čuli su to 100 puta. Čuli su 1000 puta da će se to rešiti i nikada do sada se nije rešilo. I evo u novembru prošle godine smo zatvorili deponiju Stanjevine, završili sanaciju, rekultivisali to zemljište, zasadili četinare tamo. Čitav otpad sada se usmerava na Priboj, zato još jednom želim da ponovim ovo što je ministarka rekla, velika zahvalnost Priboju i građanima Priboja zato što su pristali na to verujući da ćemo mi završiti ovu transfer stanicu. Zato što je i pribojska deponija nesanitarna. Dakle, mi sada preusmeravamo na Priboj, na deponiju koja je takođe nesanitarna, dok ne završimo ovu transfer stanicu do sredine decembra. Kada završimo ovu transfer stanicu, zatvaramo i pribojsku deponiju i tamo radimo sanaciju i tamo radimo rekultivaciju. Ovde se dovozi sav otpad naravno iz Nove Varoši, ali iz Priboja, iz Prijepolja, iz Sjenice. Ceo taj kraj zatvaramo u smislu upravljanja čvrstim otpadom. Građani tamo više nemaju problem, nemaju više ruglo. Završavamo ovde i krećemo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u izgradnju ovde u produžetku regionalnog centra za upravljanje čvrstim otpadom, odnosno reciklažnog centra. Paralelno sa ovim, kao što je Irena rekla, uložili smo 96 miliona dinara dodatnih u proširenje kapaciteta regionalne sanitarne deponije Duboko u Užicu, tako da praktično rešavamo problem čvrstog otpada za čitav ovaj deo Srbije.